Yakoromogi ji auchiel mamoko oyangi ni ochako gamo tuo mar nyaldiema e gwenge mag Kilgoris kod Logorian kendo chwalo kwan ji ma osegamo tuono nyaka 51. Migawo mar thieth oyango ni koro oselor otende maromo 30 kod kuonde mamoko ma ichich ni ema kelo landruok mar tuo nyaldiema e gwenge makono. Kuonde chinjo jamni ma Kilgoris bende olor ka ichich ni medo chwalo midhierono. Kata kamano luoro pod nitie ewi pi ma itiyo godo e moko kuom gwenge. Midhiero mar nyaldiema osekelo tho mar ji 5 e gwenge ma Transmara. Taiona mambo kama hii ya magonjwa. Kitu kinatusumbua hapa Transmara, hakuna maji. Chafu ni ovyo kila mahali. Hii boma sasa imeharibika. Mtusaidie maji na masesi nayo ionekane naenda wapi. Na hii shida kwanza imeanzia kichinjio. Number 1, kichinjio haina choo. Hii kichinjio wanatoa maji kwa ile mto inaitwa Kong'it. Maji hii ya hapa ndio inatumika kwa kuosha nyama hapa. Nilishangaa sana kwa sababu haisikii dawa ya Kimasai ile inaitwa Alkonyil. Haisikii kabisa. Kwa sababu hata ukikunywa hiyo dawa bado tu utahara tu, kwa sababu hiyo ni ugonjwa mbaya sana. Ukijaribu kuangalia hii town, mahoteli rejareja hii fake tu hii ya mabati zimekuwa mingi sana. We want to tell our people that we are doing everything that we can to make sure that we contain the situation. Also advise to our people that if you see anybody that is diarrheaing, that is weak, that there are certain symptoms, please report to the hospital.